vumbura TV. RDF yatangaje ko FDLR igizwe n'abarwanyi bagera ku bihumbi 10. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga yatangaje ko abarwanyi b'umutwe wa FDLR ubabarirwa hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Ni imibare igaragaza ko uyu mutwe ukiriho n'ubwo hashize igihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo buvuga ko itagiteye ikibazo. Brigadier General Rwivanga yabwiye igihe ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10 kandi bivanga mu baturage iteka iyo babagabyeho igitero. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Yakomeje avuga ko babarizwa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Abo muri Kivu y'Amajyaruguru nibo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano mu bice by'Amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu gihe nk'ishyamba rya Kibira ryakunze kwifashishwa n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse i Burundi. Mu mwaka wa 2021 abarwanyi 15 ba FDLR bateye mu murenge wa Bweyeye muri Rusizi baturutse muri iri shyamba, baza kugwa muri ambushi y'ingabo z'u Rwanda, bamwe baricwa. Hari nyuma yuko mu minsi mike yari yabanje abo barwanyi bari bateze imodoka muri ako gace mu bitero byapfiriyemo inzirakarengane z'abasivili. Brigadier Rwivanga yavuze ko FDLR yahungabanyije umutekano w'igihugu mu myaka myinshi isize, ndetse kuva mu mwaka wa 2022 yagiye igaba ibitero mu Kinigi ndetse no mu karere ka Rubavu. Muri Werurwe na Gicurasi 2022 mu mirenge ya Kinigi ndetse na Nyange muri Musanze n'Uwagahunga muri Burera, ingabo za RDF hamwe n'abarwanyi ba FDLR bateye ku butaka bw'u Rwanda bakomeretsa abaturage ndetse banangiza imitungo yabo. Muri iyo minsi hari ibindi bikorwa bagizemo uruhare birimo gushimuta abasirikare b'u Rwanda 2 bari bari ku burinzi byakozwe na FDLR ifatanyije na FDLR. Muri Gicurasi uyu mwaka u Rwanda rwakiriye abaturage bagera ku bihumbi 2 by'Abanyarwanda bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Inshuro zose u Rwanda rwagaragaje ko rubangamiwe n'uyu mutwe wa RDF ntiyigeze bikozwa. Ibintu byakuruye umwuka mubi wagejeje aho uyu muturanyi wo mu burengerazuba atangira gahunda zo kwifashisha aba barwanyi mu gutera u Rwanda agakuraho ubutegetsi. Brigadier General Rwivanga yavuze ko intambara idashobora gukemura ibibazo by'umutekano muke, ahubwo RDF ikwiriye gukurikiza inzira za politike ndetse na diplomasi igahagarika imikoranire n'uyu mutwe. Iyi ngingo ya FDLR ni imwe mu z'u Rwanda rwagaragarije abahuza mu bibazo by'umutekano mu biganiro byabereye i Doha ni Washington, rugaragaza ko RDF ikwiriye guhagarika gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba kuko uhungabanya umutekano warwo. Tugaruke kuri Kazungu Denis wongeye gutakambira urukiko agira ati ibyo nakoze n'ububwa. Kazungu yongeye gutakambira urukiko. Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 bifitanye isano no kwica abantu 13 agahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, yatakambiye urukiko rukuru rwa Kigali mu bujurire asaba kugabanyirizwa ibihano. Urubanza rwe mu bujurire rwabaye kuri uyu wa 12 Kamena 2025, aho Kazungu wajuriye igihano yasabaga kugabanyirizwa kuko yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Uru rubanza rugitangira ubushinjacyaha bwabanje gutanga inzitizi zishingiye ku kuba umwanzuro w'ubujurire bwa Kazungu waratwanzwe. Uru rubanza rumaze amezi 3 ruciwe. Kazungu yahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, guhisha umurambo ndetse no kuwucamo ibice, itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko, kwinjira muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Ku itariki 8 Werurwe 2024 akatirwa gufungwa burundu n'ihazabu ya miliyoni 10 ndetse no gutanga indishyi z'akababaro za miliyoni 30. Uwari uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku itariki 18 Kamena 2024 kandi nyamara kopi y'urubanza yarashyizwe mu ikoranabuhanga ryifashishwa ku itariki 9 Werurwe uwo mwaka, bityo ko binyuranyije n'amategeko ubujurire bwabo butakwiye kwakirwa.
Mimurangwa Faustin wunganira Kazungu yavuze ko bari bagaragaje ko bazajurira igihano ku itariki enye Mata 2024 bityo ko bakurikije ibihe byo kujurira. Abajijwe niba baravuze impamvu yo kujurira, Mimurangwa yavuze ko bagaragaje ko bazajurira ibijyanye n'igihano kandi ko batigeze babihindura. Abaregera indishyi nabo bagaragaje ko urukiko ikirego kidakurikije amategeko agenga imiburanishirize y'imanza nshinzabyaha. Urukiko rwategetse ko iyo ngingo izasuzumirwa hamwe n'urubanza rwose. Kazungu ahawe umwanya yongeye kwemera ibyaha byose aregwamo, ariko ahakana kwica umusore witwa Kimenyi Yves bari bariganye. Ubushinjacyaha bwavuze ko uwo Kimenyi atari mu wo bwarigewe kandi ko nta bimenyetso ku rupfu rwe, ariko ko nibigaragara hazabaho gutanga ikirego nyuma. Kazungu yongeye kubwira urukiko ko ari we wireze agafasha urukiko kubona amakuru ku byo yakoze, akaba ari byo ashingira hasaba kugabanyirizwa ibihano. Yagize ati, nicyo nashingiyeho nsaba ko nagabanyirizwa ibihano. Ndifuza gusubira muri sosiyete nyarwanda kugira ngo mbashe gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu. Yongeye kugaragaza ko ibyo yakoze nta gahato yigeze ashyirwaho ko kwemera ibyaha. Yakomeje ati, ntabwo ibyo nakoze ari ubugabo n'ububwa, aho imbwa yatambuka sinahatambuka. Ndongera gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, ndasaba imbabazi guverinoma yose kuba narakoze ibintu by'umwanda, ndasaba imbabazi ninginga ababyeyi abana ku byo nakoze. Usaba imbabazi aringinga, uhana umwana ntakoresha ikibando akoresha umunyafu. Mimurangwa yavuze ko uwo yunganira akwiye kugabanyirizwa agahabwa igihano gito gishoboka giteganywa n'amategeko. Yavuze ko hari impamvu nyoroshyacyaha zishingiye ku kuba yemera ibyaha akabisabira imbabazi, kuba ari ubwa mbere yari akurikiranyweho ndetse no kuba ataragoye inzego z'ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuze ko adakwiye kugabanyirizwa ibihano bitewe n'ibyaha yakoze, uko yabikoze, uburemere bwabyo, ingaruka n'impamvu zatumye abikora. Abaregera indishyi bavuze ko igihano cye kidakwiye kugabanywa kuko yari yifitemo ubwicanyi budasanzwe, ubugome bwo ku rwego rwo hejuru, bityo ko agarutse muri sosiyete yaba intambamyi ikomeye. Kazungu Denis yavuze uko yatangiye kwica. Kazungu yabwiye urukiko ko mbere yo kwinjira mu bikorwa byo kwica yari yaratangiye ishuri rifasha abana bo mu murenge wa Remera. Mu mwaka wa 2009 bari bafite ibibazo by'ubupfubyi. Mu mwaka wa 2016 byarahagaze kubera kubura ibyangombwa n'ubushobozi bwo kuzuza ibisabwa. Yahise yerekeza gushabikira muri Kenya biranga, aho yarucuruzaga rikeri azijyana muri Uganda. Mu mwaka wa 2018 ngo abagande bamwambuye ibihumbi 120 by'idolari n'ibicuruzwa yari agejeje ku mupaka, atangira kugorwa n'ubuzima. Yavuze ko ubukene bwamuriye ubuzima bugakomera, bigeraho mu mwaka wa 2021 yahamagaye inshuti ye akayambura, akagira ubwoba ko izamurega. Yemeye ko mu mwaka wa 2022 aribwo yatangiye kwica abantu mu buryo bukomeye ndetse no kwambura, ariko ngo yabicaga kuko yatinyaga ingaruka z'ibikorwa abakorera. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko ibyo yabikoraga azi ubwenge, nta biyobyabwenge yakoreshaga, kandi nawe niko abivuga. Amakuru yacu reka tuyahinira aha. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.